फ्रेंड्स, आज मुझे गोटे आपण लंग वीडियो नहीं आसी। जय जगन्नाथ, आपण मैंने सब भले थे, मुझे बहुत भले अच्छे। तो आज आम खंडकाल महोत्सव चलते आज जावा से कौन केमती होती देखिए। फाइनाली आम ए घर बाहर की चलू। तो आज आम नानी मो बाबू जाऊँ, तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। चलू आम ए तो ए बाटर देखते पूरा कुहुड़ी भी पड़गला। शीत शीत पूरा लगुच। शीतर तो मेलार बुलियार मजा किसी अलग थाए। आम ए आसिक पहुँची जाइए आम महोत्सव। तो एथरक बहुत सुंदर गेट बनाई। तो ठाकुर भी सब बहुत सुंदर बनाई। आपण मैंने केमती लगुच तो कमेंट सेक्शन में निश्चिंत जनइबे।
देखो सांग मैंने ये खाऊ चिकेन दांतर कामुड़ी कामुड़ी चिकेन स्टिक सबुआड़े बुली बुली ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଭଲ ଥିଲା। ଏଠି ଆର କିଣାକିଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ଇଏ ତା ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ କିଛି କିଣାକିଣି କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ସବୁ ବି ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଜଲେବି ଖାଇବାର ଥିଲା ଆଉ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ମଥୁରା କେକ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଏଠି ଏବେ ଆମ ଚିଙ୍ଗୁ ମିଙ୍ଗୁ ସବୁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଚାଉମିନ ଖାଉଛୁ। ଆରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଝିଅ, ଇଏ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଇସ୍କି ବୋଝ। ଏ ତ ଯେମିତି ଖାଉଛି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସର୍ବସ୍ୱ ହିଁ ଖାଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ସାଧୁ। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଏଠି ବାଣର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ବଲିଉଡ଼ର ମିକା ସିଂ ସିଙ୍ଗର ଆସିଛନ୍ତି। आजर वीडियोटी मुझे शेष कर। तो वीडियोटी भल लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे।